North Korea haswa bakan sya sensyar ha sorkar komunis kedai geri kebabuan bah ki Kristan. Bat ya kenong ba Pyongyang kedai kenong ba jong ke North Korea latip ya ka kum ke Jerusalem of the East lane ke Jerusalem jong ke rimi ni. Hendrai day house nem si ja kendai spa saubusan saupun rio la penduk pendam no ya ki balang Kristan bat menta sa setang arteli ki balang Protestan hapo kenong ba Pyongyang. Hang ne pila banjo ya ka yang mane jong kapalang Presbyterian kabala kurup no da ka sorkar komunis la penne ya ka ni kabalang tang bentab et miau ya ka jing penduk pendam no ya ki balang Kristan ha ka negeri namar ka jinglong diktator jong ka negeri kumta ki babun kiri hasla ka pertai kim kwa banyadai kam ne banya sokam bat ka negeri North Korea ka sorkar komunis Katip baharu syapang kane. De kumta ban kring jingrap pisana bar ke North Korea. Kapendan kam bakla. Ya kene kebalang. Ban penmi phone ya ki projek beper jong ke negeri. Kene kebalang kahap haka jingsha kontrol. Jong ke sorkar komunis wat haki jingsha kuri blay rukumju. Asya benruai tang ya ki arteli ki jingruai. Bat haka jaka ke jinghikai na kaktien ke jong ublay. Ke sorkar ke pakren syapang kumno ban iye ya ki nongyalam jong keri. Kum ukuparat ukupa jong ukim jong un. Bat kumju ya ukim jong un. Lasya tanya ki nong jengok kai perthai baru ya ki nong North Korea ki ba ke sorkar komunis kas ngau syania ke jingye seng hagne ke yung mane jong ka balang Presbyterian hadin usnem si jar khandai spa saubusan kala lalong tang ke jingye seng na ke benta ki propaganda jong ke yung ke sem ukim jong un ha ke jing shisha ke North Korea kedai ke wei na ki khatsau tali kiri ki ba ke jing pen stomben ya ki Kristan ke jurbha Nakata kadaw tong induai. Nakabenta ki banget bat ki babut ya ujisu. Hakabari kumjuk induai nakabenta ba ublay un pelaj luoj ya ka negari na ki nong sensyar jongka ki baban kia ya ki pat nong syong syenong jongki to ublay un kurku. Amen.